Oh. Wewe unaumithira. Kwa ukomithira wale badi kile right. Muciĩ-inĩ ũyũ mwena wa Mwingi kaunti-inĩ ya Kitui nĩkuo gũkirĩte itu rĩa kĩeha thutha wa mũndũrũme ũmwe kũraga mũtumia wake na ciana ciao igĩrĩ na njĩra ya kũmundia nyũmba yao mwaki. Kũringana na andũ arĩa mariganĩtie, mwĩkũĩrwo ũyũ ũrĩa ũĩkaine ta Paul Mwai makoretwo na ngucanio cia mũciĩ na mũtumia wake ũrĩa nĩ wa mĩaka 42. Polisi inaendelea kuangalia ni nini ilifanyika, lakini vile tumeambiwa hapa ni kama hii kitendo ilifanywa na mtu binafsi ambaye alikuwa anataka kumaliza maisha yake na familia yake, bibi yake na watoto wake. Kũrekũĩrwo ngucanio icio nĩcio ciacũngĩrĩirie Mwai kũmundia nyũmba yao mwaki ahingĩte na thĩinĩ, kũrĩa mũtumia wake, ciana ciao igĩrĩ makuire hau nake arakuĩra thibitarĩ-inĩ ya Mwingi level 4 akĩamũkĩra ũrigitani, ũhoro ũrĩa wĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ mũnini wa kamanda wa borithi mwena wa Mwingi. Nimekuja hapa kuwapatia pole familia ya Mwai. Yule tukiangalia alikuwa amefanya vizuri sana. Nyumba yake hii nyuma yetu, nikiingia ndani naona ilikuwa nyumba ambayo iko na kila kitu. Kwa hivyo ningependa kwanza kusema pole, na pia niseme kitendo cha unyama hii, mtu akiwa anaweza kufanya kitu kama hii kwa familia yake. Nĩ gĩko gĩkũmithĩtio na njĩra nene nĩ gavana wa Kitui Charity Ngilu ũrĩa ũrĩkĩtie gwĩkinyia mũciĩ-inĩ ũyũ. Kwa hivyo mimi nimefika hapa na viongozi wengine hapa, waheshimiwa wa County Assembly wa hapa mwenyewe, Mheshimiwa Musyoka na Mheshimiwa Thioma kutoka Mwingi Central, kusema pole kwa familia. Na kwa hivyo familia, pole sana. Tumekuja, tutaomba na nyinyi na tutaendelea kuuliza polisi wafanye uchunguzi kabisa wa juu na chini ili tupate kujua ni nini ilifanyika. Ngilu augĩte he bata rĩrĩa arĩa me kĩhiko-inĩ magĩa na ngũĩ makahoya ũteithio kũrĩ atungatĩri na atarani ithenya-inĩ rĩa kũgera na ngero. Na niulize sisi zote, hata tukiwa na shida za aina gani, tuombe sana, na pia tuulize wale wanaweza kutusaidia, watupatie counseling, watupatie kuongea, tuingie kwa makanisa, tuingie kwa counselors wale wanaweza, wakiona kuko na shida kwa familia, ili tusiwe na kitu kama hii. Ni ya kuhuzunisha sana. Hii tumeona hapa. Rĩu mĩĩrĩ ya andũ aya othe igĩtwo mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ ya Mwingi na gavana Ngilu nĩeranĩire kũrũgamĩrĩra mathiko. Familia na vile nimeona wanaweza kuwa wakiteseka sana ikiwa sisi kama kaunti hatutaingia tuwasaidie. Kwa hivyo nimesema serikali ya Kitui itabeba hii mzigo pamoja na familia na tumalize. Kwa hivyo tutawasaidia kabisa kupanga hii mazishi, kwa sababu wako na watu 4 wale watakuwa wakizikwa siku moja. Na nimesema my sub-county administrators and all my administrators must be part and parcel of making sure that mazishi itapangwa vizuri. Kiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Baraka, where are you?